intombi insizwa nje icupha intombi akakhiphile enkomo akhiphile inkukhu akakhiphile lutho ngokuthi nje uyayithanda nje vele icupha hamba enyangeni ayofuna umuthi athi ngifuna umuntu ozongena nje la kuvuvukala amazambane noma kukhukhumala isisu azafe noma ahanjwe inyoka esiswini imlume. Uyicupha kanjani intombi makuthiwa kucushwa abantu intombi nje uyicupha kanjani? Hayi ngoba phela engaku-understanda umuntu osuke ecupha umngakhe phela ulobolile mfethu ukhalela iy'nkomo zakhe kodwa nakhona masixoxa nje ney'nsizwa nje noma ngabe ziyasonta noma yisonto ngiye ngithi mina ayi kulento yokuthi sewuganiwe kodwa manje awufuna amasela azodlalela kumkakho okungcono ke mawudecide wena ukuyofuna umuthi enyangeni thola lo muthi ozothi uma umuntu wesilisa sethi uyagibela bese isho izolo lithi bhu phansi mayethi uyagibela isho izolo lithi bhu phansi ngoba uzomcupha ukuthi mewangena kuvuvukala amazambane noma umshaye ngale lenyoka ilumbo alunywe inyoka mhlamba azabuya azoxolisa kade ngibuka nje ku Black Life ba Black Life TV le ndoda kade ibuya endodeni yakantombela izoxolisa ukuthi kade imidlela umkayo ithi indoda yakantombela ngakukhuza wathini wena uthi hayi ngathi azilime ezitsheni uthi hey azilime ezitsheni ke ngisho njalo umuntu mesebuye ezoxoliswa ukuthi uyagula ngelumbo owalifaka kumngakho ngisho ngafa kugiya ujabula ukuthi uyafinja vele ke ifile kinja kuyifanele wena sewusele nalomuntu sewuyazi ukuthi wafeba ngaphela inkinga yethi abantu besilisa ngisho entombini nje wahlukana nayo kubhlungu nje ukubona ukuthi seyinendoda ethandana nayo bajabule ungakazi uyikhiphele lutho ayazi amajito oma bengangenzeni nje kube kuyangani ngaba bathintwa umuntu nje emvakweni ngabe bahleli nje yabo. So ke uma uthi wena umkakho wamcupha noma uzomcupha ukuthi meke ngangena mina bese ngiyagula bese ngiyafa kuyafana nje sengingenile ngadla yabona inyanga mawuthi ngempela inyanga ezakha lemithi zikhona nala ku TikTok ayifuna ziqinise kulomuthi ukuthi mfethu umuntu nje akathethe sethi uyathinta nje ngabe ukuthi xhifi noma nje lingavuki nje kube nje sebengenile endlini nje uyazama ukuthinta kuyaqabula mabe kuyaqatshulwana alithi nda uyabona lapho umkakho ngeke abuye umuntu esifazana azokutshela ukuthi hayi manje lapha bakasibanibani kanti wenze njani kumina yindaba ngeke nje zayiqala into enjalo ngoba phela usezoziceba manje ukuthi kahle kahle ufuna ukuganga ngeke kodwa nje lokho ukuthi uyashaya umuntu agula afe ashaya umuntu agula afe kodwa uhlali nenyoka kodwa still la endlini uhlali nenyoka ngoba njengoba nje la nabanye abantu ukukuvukela lokho ujabula ukuthi bayafa wena ufuna ukuthi ungathenga indawo ibiye ungayibiye uyilime utshale uyichelele uhlakule ithi khihli ithele bese uthi hayi ngifuna uthela upoison uzofika nje athathe la adle ngifuna afe kodwa usedlile anathi into esingayifuni ukuthi udlelwe hayi kodwa phela angisho abantu abenzeni mfethu kumuntu kodwa nje mina ngiyibuka nje nami ngendlela yami ukuthi kuyafana ngisho umuntu angakhukhumala amasende azalingane nehholo mangabe kuyenzeka kodwa okusalayo wadla lento bengayifuni mina yenzeka ngeke ngijabulele ukuthi ufile ngigiye ukuthi hey uzewufile kodwa usalayo ngeke kusuke lenhlizweni ukuthi ngihleli nesifebe endlini yabo hayi kodwa akasifani sabantu kodwa mina ayangizwa le nto leya alingavuki nje awuthi uyathinta nje kube ngathi alikho uzophuthaze kwaye wena njoyibo ngoba phela uyazi nami umuntu wesilisa ukuthi mase nisondele ngakhona seniqhubana niyongena ngisho nje esho nje ukuthi hayi sengizodilika liyasho nje nalo ukuthi hayi ke yabona ke manje sizosebenza ke manje angambona nje kumbona niyaqaba niyangena nje endlini vele nje mfethu nje selimngenyawo ukuthi hayi manje kuzosetshenzwa aqineke kulomuntu ukuthi ke nje alivele nje azathi hayi uthi lisekhona kodwa azaliphuthaza uthi lisekhona kodwa lathula ngaka ngoba phela manje ufune ngabe manje nalo limngenyawo manje liyaviva ukuthi hayi ngizosebenza cha uthi umuntu akangene wena angene adle kusulwe mhlamba azibalale labantu awukho drive i-truck noma ukude la ukhona azalala emzini wakhe avuka kusasa aphinda shy morning glory bese unujabule ukuthi ufile kodwa wadla mahala noma ngafa kodwa wadla hayi mina ngiyizwa leyo hawu ayisiyeke le bantu besifazane iyenzeka into ukuthi umuntu wesifazane akhulele ngizwe nje ngixoxa nomunye umuntu ku WhatsApp ethi baba wengane yakhe umnyanya ibhadi ngithi mina uyindaba usemubi ngani ngoba phela wayemuhle nje umzali ingane wayemuhle
uthi nje enyangeni ka4 nje ngikhulelwe ngamaliswa kuze kube namhlanje nje ngimcabangi nje ngimphuphisho ngilele uyathi noma kuthiwa ngidlalisa nje kuvele ukuthi angife ikhona into enjalo abantu besifazane ngiyambuza ngithi mina kunjalo uthe ngithi mina usho ake sithi waphela uNkulunkulu wesidale kanje ukuthi ngizobona intombi ngiyicele ngiyilobole sishade bese ngilala naye ake sithi benenze njalo nalomuntu umkhwenyana wakho lo wasukhulelwa ke ingane le bese kulo 4 months owushoyo ke bese uyamaliswa kuzoba ingane uyishaya phansi uyamaliswa nje ukuthi usamaliswa namhlanje kube lo muntu bekumkhwenyana weinkomo kanti uzokwenza njani hayi impendulo yangavela uthi ayangifuna uqamba manje impendulo yalo mbuzo ongibuza wona anginayo ngoba angazi bekuzokwenza njani ngendlela engingamfuni ngayo yo hayi mhlawumbe asithi kwenziwa ukuthi bebenganobolene usho uNkulunkulu ngayivuma into enjalo